Kada u gradovima i predelima otkrivamo Bogom danu lepotu prirode, optočenu dobrotom ljudi kao najdragocenijim biserom, možemo poznati da je nit vremena koja piše istoriju jednog krajolika u stvari velika povest moćnih dela Božijih u domostroju spasenja ljudi i tvorevine. Spoznajući sveštenu istoriju i sveštenu geografiju, u vremenu i prostoru otkrivamo neprestanu ljudsku čežnju za bogočovekom, za susretanjem Božijih i ljudskih puteva. I kada sa Vidikovca, Gučeva i Cera putevima sveštene geografije krenemo prema desnoj obali plahovite Drine, za srpski narod krstonosne, ali plemenite međe, u dnu prostranog polja vidimo grad Loznicu. Ovaj deo Srbije osvetljan je dugim periodom sveštene istorije. Još u 5. milenijumu pre Hrista ovde se razvijala starčevačka kultura, čiji se tragovi čuvaju u bogatoj zbirci Lozničkog muzeja. Oblici ovih predmeta svedoče o blagoslovenoj čežnji jedne civilizacije za istinitim Bogom, a njihovi naizgled grubi detalji u stvari su jedinstveni izraz duhovne i telesne želje za dodirivanjem sveštenog i numinoznog. U periodu između 900. i 500. godine pre Hrista u ovom kraju i kraj istoimene rečice živeli su Iliri, posvećeni kultu sunca. Nesumnjivo da je njihov religijski duh vapio da od istoka zasija veliko i nezalazno sunce istine i pravde, sunce života i ljubavi, bogočovek Isus Hristos. Čovekova duša po prirodi je hrišćanska, tvrdio je antički mudrac crkve Tertulijan, dok sveti Justin filozof tumači sveukupnu istoriju predhrišćanske ere samo kao evanđelsku pripremu. Na prelomu između stare i nove ere, kada je ovaploćeni Bog hodio zemljom propovedajući evanđelje spasenja, područje Jadra bilo je u sastavu rimske provincije Dalmacije. Tada je na mestu današnje Loznice zasnovano prvo naselje pod imenom Putna stanica 15 milja. I dok su Drina, Jadar i rečica Štira tekle i uporedo sa istorijom nosile u zaborav ljude, njihove nade, ostvarenja i događaje, evanđelske propovedi apostolskih učenika koji su prvih vekova po Hristu stizali i u ovaj deo Rimske imperije, kidali su niti paganske prošlosti čovečanstva i navek utvrđivale veru u svetu jednosušnu i nerazdeljivu trojicu, gradeći novi hrišćanski svet koji će sa svetim Konstantinom postati hrišćanska imperija. Područje na kome se prostire Loznica rano je pripalo vizantijskom Commonwealthu. U 7. veku ove krajeve su naselili Srbi, a vizantijski car i istoričar Konstantin Porfirogenit piše da su sveštenici koje iz Konstantinopolja poslao car Iraklije Srbe ne samo pokrstili, nego da su ih i učili službi Božijoj i Hristovom učenju. U 14. veku ovim predelima vlada pobožni i blagočestivi kralj Srema, sveti Dragutin Nemanjić, u kalendar svetih zapisan kao prepodobni monah Teoktist. Pored mnogih zadužbina rasutih na obe strane Drine, ovaj sveti srpski vladar ostavio nam je, zajedno sa suprugom Katarinom, obližnji manastir Tronošu, posvećen vavedenju presvete Bogorodice. Tada, 1317. leta gospodnjeg, u Milutinovoj povelji vezanoj za podizanje Tronoše, prvi put se pominje naselje na mestu današnje Loznice. Grad na ovom mestu počeo je da se formira tokom 15. stoleća. I kroz srednji vek pomena o njemu nema. Tek u periodu turske vladavine, u jednom defteru iz 1533. godine, stoji da naselje ima 37 kuća. Ime Loznica prvi put je zabeleženo 1717. leta gospodnjeg.
opisana je palanka sa mnogo loze na brdu Kličevac, po čemu je, smatra se, i dobila ime. Vekovima klesanog duhovnog lika u slobodi, koju je bogočovek Hristos podario vaselom rodu ljudskom, srpski narod u Loznici teško je prihvatio okove turskog ropstva. Kada je 1804. počeo prvi srpski ustanak, vožd srpski Karađorđe poveo je narod u boj protiv Turaka. Prvi jadarski vojvoda bio je Anto Bogićević, čijom zaslugom su Lozničani 1810. odbranili grad od ogromne turske sile koja je navalila iz Bosne. Bila je to snažna odbrana hrišćana i trijumf krsta časnog i slobode zlatne. Temelje svoje gradske crkve, posvećene prazniku pokrova Presvete Bogorodice, Lozničani su postavili 1837. godine u šancu nekadašnjeg utvrđenja, na grobu znamenitog vojvode Ante Bogićevića. Izgradnja je završena 1859. kada je crkva i osvećena. Njeni svodovi i kupole uzdižu se nad gradom kao evanđeljska svetiljka koja se stavlja na goru visoku i koja blistavom svetlošću evanđelja svedoči prisustvo Oca Nebeskog. Zbog širenja grada i duhovnog preporoda mnogih ljudi, započet je novi hram na Lagatoru posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Ovaj hram veličinom je najveći u celoj zapadnoj Srbiji. Velelepna kripta posvećena je duhovnom gorostasu srpskog roda, svetom vladici Nikolaju Velimiroviću, poreklom iz zapadne Srbije. Ovaj pravoslavni hram na obalama Drine veličanstveno se uzdiže iznad istoka i zapada, svojim zlatnim kupolama svedočeći krsno-vaskrsni put srpskog naroda ovog kraja.